Анабырга саңа тутулар үлаға кирдилер ол курдук нехиленне күйдүләк түгенинен толору хатчылыла халбах квартиралах икки олорорже тутулуута болла. Итенне бары государственный өңөнү туханыга чахыны калгалабы пороху бахартарыга элбэх өңөнүң орор саңа кийин халыннан. Сихиле Гудеян Дросова. Анабырга бүкүннерге элбэх саңа объект арылына. Ол курдук бастатан туран МФЦ филиаларылын нехиле колоктоокторун олу сөртте. Мантарла анабыр жона тоқ бар натлах документарын жокускай куарка барбака үрдүттен маннаңын турар кыхтанылар. По какой услуге человек обратился? Когда обратился? Была ли это устная консультация? Мы получаем талон, и если здесь будет много народу, а посетителей, я надеюсь, будет очень много, людям не надо будет ждать, когда их вызовут. Вызывает электронная очередь. Оны тәңе бир өрүләк түгәреннән болар әлбәк квартиралар икки толору хатчылылар саңа җелер арлылары. Саңа җага кири өрүләк чагыр сакалы алгыгынан кыллентене кырдылар. 4 квартиралар җага 4 эдерил кирде. Олар истерегер Андросовтар җегергәне күлүстерин илиләргә тутан, бәйләрен бастыкы саңа җелергә кирен өрүләре муңра сох. Бихи бүгін өрдібіт аға көттібіт, хаңа жені бұл ұллыбыт, Андросоттар семьялары әдергалар болабыт, әдергалар онна маладым специалистам ден анан программаға керсемет қата желабымыт өрін көтен ұлырабыт. Онтон 2 тәстәк 16 квартиралар, кен кон көрдердәк толору хатчылылар же жаллау қағайттары әдер специалистер болулар. Мы являемся молодой семьей, молодыми специалистами Набарского улуса. Очень радостно сегодня. Наконец-то обрели крышу над головой в этом северном далеком крае. И большое спасибо, очень рады. Все наши 3 детей тоже. Ити курдук анабырга элбәгыл саңасылы саңа жега көрсөр болу ден үйрелер. Улус жалтата кәлер сылга өссө саңа желері тұтоқ ден әрінерер. Гудея Андросова, Василий Николаев, Сақа телебенете, Анабыр.